Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cau Boy Channel. Nah guys, rencananya saya mau ngeprank lagi Cau ya. Ngeprank apa? Prank pocong guys. Nih saya udah minjem mukenanya ya guys. Nih mukenanya sama saya udah ini nih. Tepung buat nanti muka. Nah rencananya kita mau bikin video challenge ya sama si dia. Nah nanti di tengah video saya izin ke toilet dan kita buat prank pocong. Nah nanti saya muncul di situ ya. Muncul di jendela. Nanti kita lihat gimana reaksi dia, muka kaget dia, nanti kita lihat. Oke, nih si cowoknya belum datang, saya masih sendiri guys, rada keung oke yang sorangan. Oke guys, nanti kita saksikan lagi videonya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cau Boy Channel. Yeah. Nah, Cau, sekarang kita mau bikin challenge. Naon? Nah, challenge nanti Aduh. kita permainan lagi ya. Nanti kita sweet. Ya. Nah, yang kalah nanti pakai sarung diikat. Kumaha? Gini kayak ASD gitu kan. Oh, anu di talikeun buka dulu, nangtung deui. Siap kita ya labu. Kita labu. Kudu bisa nangtung deui. Aduh, wah bisa aing tadi. Aduh, kayak kudu bisa nangtung deui ya. Siap. Saya masuk itu lah. Siap. Banyak Noela ya. Noela di kita. Ya, nelenya mane kudu diiket. Siap. Jadi 2 kertas bos. Siapa dulu bos? Noela. Siap. Waktunya pembalasan guys. Pembalasan. Gampang aja nanti mau bisa nangtung aja. Mana bahasa zaman SD masuk ngomongin gitu. Aing kok derek anjing. Dia mau aing teh. Kudu bisa nangtung kan. Siap. Nangtung. Tapi bisa aja. Nangtung bos. Bisa aja. Bos, nangtung siap. Kalah ini. Lelet tai. Nyerah bisa buka sendiri. Buka sendiri. Saya panggil bos. Dia yang bikin challenge, dia yang kalah anjing. Oke. Aduh anjing. Sok deui. Deui sok aing. Mana deui 2 3. Batu lele ya aing mah. Oke, kita ikan guys. Aing gak kedengeran yang si goblok. Aduh aing dek balas dendam jadi ada si goblok. Ini cuma terus. Oh iya sama. Tuh anjing. Yan anjingnya pengeruyan Wah, Saya masuk kuliah anjing ngeureuyna. Cau tadi tuh. Yuk. Kalau udah tuh kan anjing kan. Aduh, anjing. Oke guys. Kianya. Aduh anjing. Tolongan ya Allah, tolongan aing. Pasrah anjing mana yang layar dulu. Wah, bisa 3 sia anjing apa letik. Sia apa genut Oke guys, tuh banget. Kau udah lu gak aja. Tuh goblok. Ya itu jadi goblok. Aduh anjing. Goblok. Jadi goblok anjing. Anjing enggak apa? Anjing enggak apa? Aing mau doa lah. Anjing gue Kamu depan mana aing buat aing mau doa kalau. ya kamu. Anjing. Ya. Anjing goblok anjing bener anjing. Ya anjing. Siapa anjing? Aing mau doa aing tuh kuat geus anjing meureun. Aing mau doa eta saruma Apa anjing ibu kegeneul Aing mau doa. anjing. Si anjing. Astagfirullahaladzim bener aing. Disiksana deui goblok anjing. Aduh anjing. Aduh yan buru atuh modal teh mana teh geus can. Aduh anjing. Sia teh modal ngalairkeun anjing buru yang bicara rangkeul anjing tenang ya Allah budas. Yan tong Yan buru ka dieu ya aing ieu pangbukakeun dieu geura mana
Anjing sih anjing ngalairkeun goblok. Saya pembukaan sabaraha. Anjing ulah tuh iya aing cara nangkel kieu. Aduh, ieu serangan ieu video goblok ieu. Ieu serangan ieu video goblok ieu. Aduh, aduh, ya Allah. Aduh, anjing eta jendela deui tutupan. Aduh. Aduh anjing. Anjing. Aduh anjing. Anjing. Tanam anjing. Tanam bodos-bodos anjing. Iya anjing. Buka kenal lah yang nutupan jendela ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar. Allah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung buru-buru atuh buru ka dieu buru. Buru atuh buru lah. Buru astagfirullahaladzim. Ya ini setengah ranah ke ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tenang anjing nu bodas. Astagfirullahaladzim. Yan. Buru aing aduh. Jangan anjing berat goblok. Astagfirullahaladzim ya Allah. Eta naon prank anjing. Ayo disok anjing. Prank. Prank guys, berhasil guys, ngepranknya guys. Tadi itu goblok. Cerik anjing. Cerik. Berhasil guys. Anjing aing dikasewat anjing dia goblok. Cerik anjing goblok. Itu lucu anjing. Berhasil guys. Oke guys, berhasil guys jadi pocong. Oke, nanti lihat video. Oke, nanti lihat video lagi ya selanjutnya. Oke guys. Subscribe guys.